Nazaretha ngelinye ilanga endamhlathi kaMayekisa ubhombela isitimela samaMpondo. Wake wamema amakholo athi bantu abami hambani nochopha nibe bahle. Nigqoke nemNazaretha emihle ngoba bengifisa ningiphelezele siyezulwini. Base-ke beswenka abantu bakhipha amahiya abokugcina. Nabanye baswenka bakhipha amabhesha abamahle. Bayohlala ngoba kuyezulwini akwandele noma ubani. Base behlala phambi komnikazi wezulu nomhlaba. Bathema behleli phambi kwakhe. Bahlala ilanga laze layoshona lithe ilanga mase lishona. Yayisithi indamhlathi kaMayekisa abantu abami ngiyabonga ukuthi beningiphelezele ngezulwini. Base abantu hamba ngoba behleli lapha nje sikaze sindawo. Uthi kodwa abantu abami ngithema ngifike ezulwini njengoba benazi ukuthi lapha ekhaya besontwa ngesonto kodwa ngifike ezulwini kuhlatshelwa ingoma ka127 kuthiwa sheshisa isabatha. Uthi namhla abantu abami kuthiwa ezulwini asophinde thina sikhonze ngesonto kodwa uNkulunkulu sesomkhonza ngesabatha. Uma esilapha amaNazaretha sisesivumelwaneni esenziwa uShembe esenza nezulu. Amen. Bekuhleka abantwana benkosi size singaloni leli sabatha. Bekuhle masilapha abangcwele abahle enkosini singabonakali sesihamba siyongcwaba ngamasabatha. Bekuhle indlondo ezinhle zikaNkulunkulu singabonakali sesihamba imicimbi sithi ihlobo zethu ihlabile ihlabe ngamasabatha. Ngoba phela leli sabatha esibuthene ngalo lahlelwe ezulwini maNazaretha. Bengifisa futhi maNazaretha ukuba sihloniphe kungabi khona umuntu ozongena kuJanuary engezwene nomunye. Bena ngawa kunendoda nengane yayo eyayinolaka kakhulu lengane yayo. Lengane yayikhuluma noma yinde manje naxabana yayiphoxa iqede. Yasele ndoda yahlupheka emoyeni wayo ukuthi lengane yami kambe ngizoyenze njani. Sheshisa akothi njalo mawudiniwe bese uthatha isando nesipikili bese ushayela odongeni. Yayisiyayithatha lengane njalo mayidiniwe ingadinelwa kubantu kodwa idinelwe esandweni nesipikili ishayisa zeshona. Yayenza lento lazilaphela ipaki lokuqala leyipikili. Ithema ingene epakini lesibili ithema luhafu yayisiyabona hayi ukudlala lokho. Yasiyakise yathi baba namhlanje ngithi ngizokutshela ukuthi lolu lake nginalo seliphelile ngeke lisaphinde libe khona. Uthi babakhe kulungile mntanami ngiyakuzwa kodwa bengicela uyikhiphe zonke lezi ziphikile bathi ishaya odongeni. Yasiyasuka lelensizwa yayikhipha iqeda lezi ziphikili yangaqaswa ngoba uyisebenzisa ukuyibona sazoqasuka. Wathi baba semqedile. Uthi isemntanami uyazibona zonke lezi imbobo zale iphikile okade uyishayela. Uthi yebo baba. Uthi lezi iphikile mntanami kufana nokuthi ma kade uxabana nomuntu zonke lezi inhlambo kade umthuka zona azisuki kuyena. Nami ungazusho ukuthi uyaxolisa kodwa lezi imbobo zirepresenta lezi inhlambo kade uyizisho kuyena. Angathi basingakhumbula amaNazaretha amahle ukuthi uma usifika
ukuhlubuka noma lifika ukuhlubuka noma ngabe umuntu kone kanganani kodwa iqaphela inhlamba ozomthuka ngayo ukuthi noma ngathi uyaxolisa kodwa kuyavuka ukuthi usibani bani wangenza ukuthi Nkosi buseni kusweni